Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Katanat Social Welfare uba polling do habakran bat kinong thok khobor ulaong bakatanat social welfare haduk menta kalayo ban kershan ya Henry Tali ki rehabilitation center balabu daka sorkar bat kumjuru yaki katu katne ki bala seng daki rushimen ki baka sorkar kala kershan pisa ling bakatanat social welfare nakaliang menteri ula kentu bat kerpat yaki darbar shnong makinwan shakhmat banya trelang bat katanat social welfare banbu yaki rehab center hapo kishnong jongki kenang ban ai jing hikai nak benta ki samla ki balangop haki jing di penbu ai dak ba ongru baki don katu kani kishnong ki bale ran banbu yaki rehab center hapo kishnong jongki rehab skumbang ila ai jintep kabala don tu men kani ka jingki ya assembly ni la menta ban keshan ndriu teli ki rehab ki bala set up daka sorkar bat kumju uru ki foundation ba di balong try di brio shimen ki bayo pada ya kajing persian bisa na ka pagen ki jomi social ya kiwi ki kumtik bokto kersan sade katnu pi kersan kiwi sendah lo di ya menta ka initiative ka ba khatdu ka badang sedang balong latest kadai ka center na ka benta snong maulai hak jinge train lang ba ka maulai tahun darbat kawala air lagi kendo na ka benta bagin sedang ya ka center tiangi ban bagi pintu ya ki weg darbat snong bagin wan chakman kini rap ini dan ba ki kenyo ya ki jaka kendo ketamba ingin lawan berbuan ni kini center me iba di kiru simat kisem jingjar banyo anu sini kisnong kai ka jing kerpat dupi nak liang sorkar bede pribun kiru simat kuat benseng maritang nak ada jingjar banyo anu si kai ka stinjam oleh sosial kadon kini ka bangi ong stigmatization ba ki ken ba kambet lane ka i long leranya ka tugasnong ban ong ba kadon rehab center ka tugasnong kata ka dei ka mau jintot bangi do ke Andre ngan appeal ya ki dor basnong ko insmutu makani dei ka jike ba om dei tang kawai dan ni stand television nong ki do Andre boro hasar ba no kendong mentaki kundo ya jike jong ben ke drug addiction but nak kata ni .com ha bisnong ini wan chakmat banyak kersian lang bandi benong ka community initiative bangin la ban reach out sikni samla ki bala ngat akhirnya drug addiction. Hatu kan ni jing ai pisa jing pisi ni ki sentra simat dai hatu ka don kan nu kriteria ha ban pendam kita kisah kriteria buat ba tindrai ka ba kong sandu I kalong ba ni pek ya kini ki areas ki balong vulnerable ki balong prone kumba ngala ada pataiting idon ki area ki ba di hot ki hotspots kini ki hotspots ki dan jan borok di district like no nakat di district